Twongeye kubashimira inshuti muryoherwa n'ibiganiro tubaha umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ya trendinze ku mbuga nkoranyambaga y'umuhanzi w'umunya-Nigeria bita DAVIDO, aho mu cyumweru gishize yataramiye muri Uganda hanyuma havuye asoreza muri Kenya, ariko iyo nkuru yanasesekaye ivuga yuko yahise afungirwa muri icyo gihugu cya Kenya. Nyuma y'uko kuri uyu ya mbere z'ukwezi kwa kane DAVIDO yavuze yuko yatawe muri yombi n'igihugu cya Kenya, ariko bakaba bataratangaza icyatumwe uwo muhanzi afungwa. Uyu muhanzi ngo DAVIDO kandi we yabyihakanye yivuye inyuma, avuga yuko ayo makuru ari ayo kumuhweka. Nyuma y'amakuru yakwirakwiye ko kuri uyu wa mbere Mata 2024 DAVIDO yafungiwe muri Kenya, ubwe yaje kunyomoza ayo makuru ndetse atangaza ko abakwirakwiza ayo makuru bagiye gushyikirizwa ubutabera. Nyuma y'uko ayo makuru akwirakwiye, DAVIDO yabihakanye avuga ko haba mu gihugu cya Uganda aho yabanje gutaramira ndetse no mu gihugu cya Kenya yakurikije ko iserukiramuco rya Love Festival nta kibazo yahagiriye. Mu butumwa yungishije ku mbuga nkoranyambaga ze, DAVIDO yatangaje ko atari yafungwa haba mu rugo iwe mu gihugu cye Nigeria, iwe muri Amerika ndetse n'amagana y'ibihugu amaze kuzenguruka kubera umunwa wo kuririmba. Mu itangazo yashyize hanze, DAVIDO yagize ati hari amakuru anyereka yakwirakwiye avuga ko nafunzwe kuri uyu wa mbere Mata 2024, ariko byatumye abantu benshi bampamagara, ndagira ngo menyeshe abafana banjye ko ayo makuru atari impamo. Gahunda zanjye muri Uganda na Kenya, hanyuma ngaruka mu gihugu cya Nigeria. DAVIDO yakomeje agira ati ndagira ngo mbamenyeshe ko nigeze mfungwa mu gihugu icyo ari cyo cyose hari icyaha nshinjwa, haba mu rugo Nigeria, mu rugo muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu amagana nagiye ngira mu rugendo kubera umunwa wanjye. Itangaje ko ayo makuru yahimbwe kubera ko hari uyu munsi ku itariki ya mbere hari umunsi wo kubeshya. Abanyamategeko be bagiye kureba uko babigenza bakamushakira ubutabera bwo kuvomerwa.